Hey, shalom Israel Musa in Christ bless of Benjamin Ja. Mkia faku deba de ta libi Meid malibi. Deba de ta abu men muye. Wansoni musabi takta te abu men Meid to. Ta pai mi ta tuwe de mi futa kabaso so. Wansan yo pai mi ku feifi muye. Pai o men mi. No yaude ai wosu na defita luku de mi fi ande tadu. Yata fem kansu ki ya de mi fi. No ampasa. Kande you bibit tagota ko yabe abi pa osu en jale iso na de no ipai mi ala ipai mi aki tatwe no start henta ki ya de mi bo look wa di bible taki to gwa ibuku Hebrew 30 verse 4 atapi kita tafi go to abi bune gi da hi sembe do sto te wa muye to so luku de mi fi be de mi fi antale fanya a starti be kai fo luku futa kabaso so ya be abi wantata wosu imusli iso nande be ya be you ma watata de awosu da de mi fi nata wakata pa mi tatu bo te ofranto rubaka kuma wom sembe en boy nasi fu komo tanga bo start puto kudi da shalom Musa in Christ bless.